Айтбек Төлөнбаев, Нурамандын ак чатыры. Жай мезгили ордун берекелүү алтын көзгө бошотконуна көп болду. Түнү адам үшүй баштаган менен күндүзү күн ысык. Үлүшкө берилген жердеги беде 4 орулуп, 5-инчиси бир карыштан өйдүрөө көсүп калган. Эртерээк өзүңдүн малыңды аркандап жедирип албасаң болбойт. Бозоруп, от качкан көзгө адырдан үйүрү менен жылкы түшө баштайт эртең эле. Түн каткан ууручасынан келип, таң аткыча жыйналбаган эгенди, али бышып жетилелек жашылчаларды талкалап кетет. Дагы жакшы биздин өлөш айыл ортосунда. Четтеги айылдарга караганда бизге жылкылар бир айга жакын кеч кирет. Жер иштетип тиричилик кылгандар айыл өкмөтүнө чыгып арызданып жүрүп, акыры бир чечимге келишкен. Эми дыйканчылыкка зыян келтирген ар бир мал же жылкы үчүн 7000ден айыппул салына турган болду. Болгону эгинге түшкөн жылкы, уй же кой болсун, телефонго тартып алсаң жетиштүү. Уй менен кой тыйылган менен баягы жылкыга айла табылбады. Кол карабаган, ээн жүргөн жаныбар күндүзү адырга чыгып кетет, түнү кайра эле каракчылыгын улантат. Ачуусу келгендер атып салабыз дей баштады. Эсине ынсап берсин деп адамгерчилик кылып жатышат. Бир күнү сабыр кесеси да толор. Анда эмне болушун бир Кудай билет. Талаадан мал аркандап келе жаткам. Жолдун четинде илки басып. Жолубуз жаңыдан асфальт басылып оңдолгондон бери уч-куч айдоочулар күйгүзө турган болду. Олгушуп, акселератордун педалынын үстүнө чыгып алышат. Өзүбүздүн айылдын балдары токтоо айдашат өз айылында. Алардын дээрлик баарын эле тааныйм, бирок коңшу айыл бар биздин көчө аркылуу каттаган. Ары кетсе деле зуулдап, бери кетсе деле зуулдап жүрүшү тез. Катуу айдамак тургай учуп кетсе деле каршылыгым жок дечи. Жолдо бараткан мектеп окуучуларына жана көчөгө ойноп чыккан жаш балдар үчүн корком. Байкоостон бирөө жарымын койдуруп кетпесе экен деп. Ошол ой менен бараткан малаксып, чыйылдаган кескин тормозун угулду. Селт эттим чочуп. Карасам, артымда машина токтоптур. Ичинен ыржайып, күлүп, кубаныч түштү. Учураштым. Досум, бош болсоң бир жерге барып келели. Тез эле кайтабыз. Бир чайканага кирип аш кылдырып берейин, иш бүткөндөн соң чер жазып сүйлөшүп отуралы. Карим менен Нияз да бар машинада. Каримди айтканда көндүм. Сүйлөшө турган ишим бар эле. Такыры жолу калбай жүргөм. Жакшы эле болду дедим, ичимден кудуңдап. Эшикти ачып, Каримдин жанына арткы орундукка отурдум. Нияз айдап алыптыр машинаны. Кубаныч кызуураак экен бир аз, эртең менен эле ичип алган окшойт. Же түндөкүбү бакылдап эч кимге сөз бербей келе жатты. Көп жүрбөй трассадан тар асфальт жолго бурулдук. Мен болсо Кубанычтын эзме сөзүн уккум келбей, ар нерсени ойлоп бараттым. Жол ката шалы жанчып аткан, агарып ачылган пактасын терип аткан дыйкандар. Күн бүркөлө түшкөнгө чочуганго, жыйнаган түшүм суу болбосун деп, баары эле жапатырма аракет кылып эч нерсеге алаксыбай тытынып иштеп атышат. Бир аз жүрсөк, алдыбыздан катар талдар чыгат. Андан өтсөң кичинекей көпүрө. Жол билбей чоң ылдамдыкта барып алган адамдардын машинасы көпүрөнүн асфальтынын дөңүнө серпилип кетсе, кыйлага акшыңдап барып өзүнө келет айдоочусу. Катар талдар демекчи, ошо жерде 3 майып киши бар. Дайым көрөм, ары бери өткөн сайын. Ана, айткандай эле туруптур тизилип. Дагы эле биз билген калыпта отурат үчөө тең. Жүзүнө түшкөн бырыштар менен кийген топусунан чыгып калган ак чачтар эле кары түшкөнүн билдиргени болбосо, ошол эле бойдон. Мен билгенден бери ушундай булар. Анда майыпты карабаларынын дөңгөлөктөрүн өздөрү тегеретип, бирөөгө түрткүзбөй эч кандай жардамсыз орунга турушчу. Жума күнү борбордук мечитке карай жөнөшөт, биринин артынан бири чубашып. Куддум эле Ош Бишкек трассасында каттаган жүк ташуучу машиналардай болуп, барып алып турушат тизилип, мечиттин алдында. Жума намаздан чыккан адамдардын көпчүлүгү колдоруна акча кармата кетет. 5000 сомдой жөлөк бул алышат экен айына мамлекет тарабынан. Социалдык жардам бөлүмүндө иштеген бир таанышым айткан аны. Өздөрү акча сурап кол сунбайт башкаларга. Майы адамбы, же мунжубу, иши кылып, ден соолугунда кемчилиги бар адам көрсө, биздин элдин боору ооруп, акча кармата коймой адаты бар эмеспи?
Анын üstüne namaz baştalgıça imam aytkan jarım saatlyk bayandan täsirlenip, sırtqa çıkkanda söz biröge jakşylyk kılууну niyet kılıp kalasyň. Halbetde qyratkan akça taştabaýsyň, birok juma namazı okugany gelgen 5000 adamdyn jok degende 500'ü 20 somdan berse de bir kıyla akça topdulat. Akça berseň jertik degen kalıbынан jazbay, sizden Allah'ım razı olsun dep, oğuzlarını kıvratıp birdemelerde koşup görüp dua kılıp kalşadı. Namazga gelgen el, meçitin aldındağı ayantqa tığım bolup toktop turgan maşynalar suýulganda kaýrap gaýtşat üýlerine. Kanday gelgen bolsa oşol kalıbынан jazbay ertişip bara jatkan bolat. Goňşy aýl menen bizdin aýldy baýlanşdyrgan iki jol bar. Biri jakyn, birok taştak jol. Kemine uşunçalyk buzulgan, ayda baratkan maşynan gözlegen jeriňe barıp gelgiçe azu atтай mönküp, görüngen çuңkurga düşe berip mazeňde alat. Jylda jazga mal Deunun greyderi eptep tegizdemiş bolup sürüp koýat. 2 gün jamgyr jasa boldu. Bayağı jol kaýr ele tas keypine geledi. Asfalt jol bar, alys bolgan menen tegiz. Benzin ele aşykça ketken bolbasa, başka jagynda aýyp jok. Oşol asfalt joldun boyunda üçü daima oturgan bolat. Jay mezgilinde üýünün tuşunda ösken çoň kara taldın koyu kölekösünde tezili oturup alıp, parattan ötüp baratkan askerin karap durgan generaldarday bolup, her bir ötken maşynaga göz salyp uzat durşat. Erte jazda anan gün suwy düşkön göz aýlarynda üýüne girçü jygaç darbazanın sol jagynda yüzlerini alsız tigen gündün nuruna tosup, oşo kança jyldan beri süýleşip bütbögen maýygyn ulantyp atkan bolat. Menin taň kalganym bulardyn emne turaly süýleşip atkana. Keçke bir üýde jaşasa, görgeni köp bolsa, telewizor bolsa, anan gaýra oýlanyp kalam. Bulardyn dile arzuwsy bar da. Bular dile kyýaldan atda dep. Çynda türelgen dile maýypdy garabada oturuşup kalbagandyr. Hukanyma karaganda 35 ýaşga çeýin bas bile jürüşçü dişet bilgendir. Bul üçöne jakyn jaşagan Fayzulla degen özbek jigit bar. Oşol aýtgan. Barynyň teň bala çakasy bar eke. Üçö teň bir tugandar. Bir ata bir enenin baldary. Es tartkanymdan berile arabada oturat bular. Basyp jürgeni öz gözüm menen körbegem, birok atam körgen dep aýtgan. Siz atamdy jakşy tanysyz. Jalgan süýlegende jaman göret. Üçönen başka bir erkek, iki kız bir tugandar bar. Alardyn densolugy jakşy. Bizde ile basyp jürüşýät. Fayzullanyň atasy Joldaşbay ekeni jakşy tanym. Soýuz mezgilinde traktorçy bolup işlegen eken, ana atam aýtgan. Dostlugy gözlerini maýykdaşy oturgan adamyna kadap, akyryn jana jaýbarakat süýlegen kişi. Hey, bular dagy dele bar eken goý. Ölbepdir birisi dagy. Salonda jaňyrta kykyrdy kuwanyç. Kança ýyldan beri görelek bolçumyn? Döri boydu tonu süyle berbey, bir nerseni aytardan aldın, kiçineyemday oylansaň, uşlar öse jer toýap eken, je senden olkat surap, je akçaňa talaşyp ataby? Jinim geldi daro. 40'tan öttü go jaşyň, Jakşy menen jamandamday aýyrmalap bile turgan bolup kaldyň. Haga karabay 7-nji klassda okugan eselek kızın sözün süýleýsiň. Oy, men mundaýla tamaşalap aýtyp atam. Uyalyşyň ortuna kuwanyç gaýra syrakda da. Hançalyk mine küýükdiň? Boluşguday bir jakyn tugandaryň bolsa eken? Bir kur geliştirip turup tumuşukka çapkym geldi. Gaýra gaýtdym al oýumdan. Uyalyp kalar dese, çaljyňdaýsyň da. Atynesi bolgan bulardyn dagy. Kudu ekövüzde kılıp üstüne çymyn kondurubay bakkan. Toy kılgandyr saga okşop, içpey jebey top. Bul üçü özleri kala oturbagandır bulmayıptı garabalarga. Barabızda bala var. Ehtiyat taap süleş gerek. Handan göre jardan ber. Munday muhtaç bolup turgan adamlarga. Kudayga şükür akçaң bar. Emi jetdi okşayt aytılgan söz kulagına. Biri sağımga unçukpay oturup kaldı. Men dile jaman oyda aytkan jokmун dosum. Bilesin biz boydok maalda da uşinti otura berişçile. Dual tübünde tizilişke en boydan. Oşoga taң kalып atam. Asarakkan tugandarga jardamdy koldan gelişince berip atabız. Daroo ele oğuzga çabasyň da süýletpey. Hop dedik akesi. Kuwanyç üýündäki baldardyn eň uluwsy epdep jürüp mektepde bütdi. Tirikçilikden aynan ağır işke başyn salyp gördü.
Algaç Bişkekten spirt taşıp, andan arak jasap satdı. Az akça menen başlagan üçün tapkan paydası çığımın aran aqtap, al işi bolbodu. Özbekistan'a jügörü menen Semişke күнjere taşıdı. Bir jolu aldandı, bir insapsız şümşükke, akçasını alalbay kalıp anada toktottu. Kudaydan bolup oşolma aldı, Rossiyaga barup iştegene jol açıldı. Biz Naildan birinçilerden bolup kuwanışı ketdi. Ahırı berekeni oş yerden tapdı görünöt, aylığa 2 qabat üy saldı. Bazardan bir neçe suuda orunlarını alıp ijaraga bergen. Bişekten kvartira aldı. Anısı da ijarada. 4 yıldan beri yemi geldi Kırgızstan'a. 2 uulu, bir kızı var. Uul toy, üy toy kılıp elden bata alam dep keliptir. Oşuğa bir tanışının kaşarında semez, beysi var eken, oşuğa bara jatkan ekemiz. Jüktep ketkeni. Jakşı jamandy görüp, başынан har kanday iş ötüp kalgan ele, nege mintip aytdı, özümde düşünbey kaldım. Bir çeti özüm açılandım. Uruşbaylı koy bopmun dep. Hemne, köngül burbay koysam dile olmak, aytılıp жүрген köp kaljың sözdün biri da. Uşu adatım hiç kalfadı. Cindenip bir demedip katıu süyle olamda, hanan artından bu şayman bolup jüreberem. Ha birok, jıl ötken sayın mınday geljirek söz uqqanga, ansızda jukarı bütkön sezim tamırları çıdabay kaldı. Özü akırkı malda uşunday orular koyup ketdi. Bulargo jaşçılığında bas çöken. Üy bilös dile bar dediňer. Hal emi törülgönde mayıp bolup kalgandarça. Bayatan beri ünsüz gele jatkan Kerim ün katdı. Facebook'ta bir tanış kız var. Balası tuğulgandan baştabılı oruq çaldaydı. Şal orus menen oruyt eken, je içem dep, je siyem dep ayta albaydı. Hany gazap uşulda turabı. Keçke közün tikle oturam deydi. Jaşı 5'ke toluptur. Daim ele uul ekönün ele süretini görem. Menimçe küyösü jok okşoytko. Jaşı osunun en kızıktı, en bir sonun gündörün orgulu uulun kara ötkörüp atat. Canı temirden eken biçara kızdan. Har kaysı jakka alıp barıp atkan balasın. Har darini satıp alıp atkan, ayıkıp keter ulum dep ümit kılıp. Kana emi, koldan gelse köp akça verip koysan. Ayla çok. Men başka söz aytkım gelmedi. Kuanış dostun ordu jok kaljың sözü manaydı çöktürdü. Ortala baratkan gözün odraygan kunarsız görünüşü jürekti uğu beter sıkıp, terebelde, köngülsüz, ar jerinde birin serin jalbırağı kalgan gürüjügön tıttar şak butakların tartaytıp, gözgö komsu görünöt. Japstan tigen gündün nuru murdagda jıluluğun bir albay, anısından özü uyalgansıp, alavulutun arasına bir jaşınıp, bir açıladı. Jakın jerdegi pakta talaalardan uçkan jeleler kalığı uçup, beyik ösken uygak menen jol boyundağı daraktarga jabışkan. Gün bir kölsü aylana girdep kılgan terezenin ayneginen görüngönsü tunuq emes. Alısdağı nerselerdile oşondoy. Munarıqtap, bozorup dağına görünböydü. Mingen maşına uzgana öz jumuş menen alek. Bet algan jagına karap, gürüldöp, jol uzunduğun çark aylangan 4 döngölögü menen çenep barat. Göz avay jetip geldik közdөгөн jerge. Niyaz maşinany jolun çetine çağırıp toktatdı. Kuanış çöntögünün telefonunu alıp, beyni alıp düşçü adamga çalıp süйлöştü. Jarım saattan jetpey barıp kalam deydi. Dep bizge karap buruldu. Az o be karmatpay kıynaptır bir kıyla. Küsüp duralayım biraz. Azrele gelip kaladı. Gütbөгönde ne kılmak elek? Maşinanın kondisioneri üylögön ısı hava deneni magdırattı. Uykunu keltirip talgışıtıp. Aldın korundukta oturgan Kuanıç, bozurgon döngünün kırındağı kumaydın jelgir kalgan çacığın tiktegen boydan kattı. Men de karap kaldım. Ökülüğü tebete giyip alıp, kılıktan uğurdavatkan ırçı kızdarday sezildi alarmağa. Ar kim öz oyu menen alek bolup, salondu tınçtık eyledi. Niyaz muzikanın önünü basаңdattı. Bir nerse aytmakçı boldu okşaydı. Tamağını jasap alıp, biz oturgan artqı orundukka buruldu. 2 ay murda bir tuğan bajamdın jeni kaza bolgon. Tuğra 36 günden keyin ejesi oşo ölkön balanın apası da qayçış boldu. Men çaylı otum mal aydap kelgene gettim ele, tajasına bar albay kalgam. Keçe jakында ele aza tabak kılıp, Kur'an okutup koyol dep, hüyüne bardık. Ölgön jeni de Kerim aytkanday mayıp bolgon eken. Menin bajamды tanıysın o sen.
dep mağa qarada Niyaz. Ayavay sözmör kişi. Tamaq jip bütkenden keyin süйлöşüp oturduk. Oşanda aytıp berdi bарын. Huku alıp köpkö qıynalıp jirdim. Jürögüm orup. Bayatan beri nıqsırap turgan canım uykum kaçıp, Niyaz dağı emne der eken dep kulak turup kalım. Bacanın en ulu ejesi olçalı balanın apası. Men uqqanımı oşo özünün söz men aytıp bereyin. Anda Sayuzu çürüyeli. Armiyaga taqыр ele başka jaqtarga barчубуз. Men Түндүк Kafkazдағы Пятигорск шаарында кызмат өтөдүм. Мектепти бүтөр жылы эжем турмушка чыккан. Армиядан келсем 2 баланын энеси, кадыресе чоң келин болуп калган экен. Жездем экөө учурашканы келип, колума 25 сомдук бүтүн кагаз карматкан. Чай ичип кой деп. Ошол маалда ал акчага бир козу берчү мал базарда. Улуу баласы эламан жүгүрүп калган экен. Экинчisi колунда эми гана жүрмөлөп баштаган кыз. Бир жыл өтүп мен да үйлөндүм. Жылайланбай кыздуу болдук. 2 айдан соң эжем да уул төрөдү. Сүйүнүшүп, чоң уулун аты уйкаш болсун деген го Нураман деп аташты. Периштедей сулуу бөбөк эле. Карасаң сугун кирчүдөй болуп. Алгач эч нерсе билинбей жүргөн кадимкидей жаш балдарга окшоп, 4 айлыгында деле башын кармай албай, мойнун кыймылдатып бура албаганынан доктурга алып барышты. Врач текшерип көрүп, кээ бир наристелер ушундай, жалкоолонуп, кечире кыймылдайт деп коюптур. Качан гана биздин кызыбыз басайын деп аракет кылып баштаганда тынчсызданышып, Нураманды Фрунзеге алып кетишти. Ал мезгилде Бишкек Фрунзе деп айтылат эле. 15 күндө кайра келишкен. Кабар алып сурап коелу деп бардык үйүнө. Эчемдин 2 көзү толо жаш. Колунда уулу. Төрөлгөндө кандай болуп урулган болсо, дале ошо бойдон. Борбордук нерв системасына доо кеткен, ДЦП деп диагноз коюшту. Булугуп ый аралаш айтты эжем. Жакшы болуп кетет деп айта албайбыз дешти. Дарылап туруш керек деп рецепт жазып беришти. Азыр илим жетишкен мал. Эрте күндөн үмүт үзбөй тур кызым, деди апам. Кудайым берсе айыгып кетиши оңой эле. Жегенибиз желим болуп кайттык. Жакшы болуп кетет, сөзсүз деген ишеним менен барганбыз. Жол ката кейип келди байкуш апам. Шору бар экен да бу кыздын. 1 айлык кезинде эле сезген баласынын суу эмес деген. Жакшылыктан үмүт кылып, анын үстүнө азыр билимдүү доктурлар көп, айыктырып койсо керек деп калбадымбы? Шору бар экен да байкуш кызымдын. Эми кантер экен а? Не арга кылат десең? Кызыбызды жакшы көрөт элек. Эми окуу бетер көзүнүн агы менен айланып калдык. Жээнибизге окшо ооруп калбасын деп чүчкүрүп калса деле врачка жүгүрүп барабыз. Айылдагы доктурканада иштегендер деле жада бүттү бизден. Дем алыш күнү же кечинде апама бармай. Анда апам карылыкка моюнсун элек, кайраттуу болчу. Эптүү колдор менен кызыбызды сылап сыйпалап жоюп койчу. Тынч алып уктап калганда гана үйгө келебиз кайра. Ошентип жүрүп 10 жыл өтүп кетти арадан. Ал ортодо союз таркады. Биз 4 балалуу болдук. 2 кыз, 2 уул. Эжем Нурамандан кийин дагы 2 уул көрдү. Ал балдары Кудай жалгап эч кандай оорусуз, дени сак балдар болду. Бир гана Нураманда жакшы жакка жылыш болбоду. Кыймыл жок такыр. Бир аз эткелирээк. Артынан жөлөп отургузуп койсо, шылкылдатып башын эптеп кармамыш болот бичара. Оозун бир ачып, бирдемени сүйлөгөнсөп, бу деп үн чыгарып коет. Аппак колдорун ачып жумуп, манжаларын кыбыратмыш болот. Ууртунан шилекей агып, жанына келип карасаң тигилеп тиктеп калат. Көздөрү ушунчалык сулуу жана тунук, көз карашы жылуу. Апам бир күн айтты эле, бу Нурамандын көзү атам баласынын көзү эмес, периштенин көзү. Жашоодо карамдыкты, жаман нерсени көрбөдү. Кечке апасынын аяр мамилеси менен сүйүү толгон карегинен башка нерсе көрбөйт. Чынында Нурамандын оорукчан экенин билбеген адамдар сүрөтүн көрүп суктанчу эле. Бир гана эжем кыйналды. Кийин төрөгөн 2 уулун эмчектен чыкканда эле жездеме тапшырган. Анын үстүнө кызы бой жетип, үйдөгү аял кишиге таандык жумуштун баарын аткарууга жарап калган болчу. Апасынын тартып жаткан түйшүгүн түшүнүп тургандай, кийинки 2 уулу чыргоолонбой жоош болуп чоңоюшту. Үмүтсүз бир гана шайтан.
Ayttım hazır ele, Nuraman oňga çykkan menen oşol boýdan bolçu dep. Jylyş jok taptakır ele. Gaýra harangdan zorgo kıymıldap jatkan kolu menen butlardan al getip, bargan sayın anysy da toktop baratat. Tapkan tutkanın beline tüyüp, jezdemenin ejem dağı borborgo jol almak bolup kaldy. Munusunda aty özgörüp, şaar Bişkek'e talıp kalgan ele. Bir güçlü nevropatolog kelipdir. Rossiyada işlep жүрgön dosumun kaynagası bolat. Ajab emes, ulumun orusunun şıpasına oşol kişi sebep bolup kalsa dep, jezdem aldan emeten ümitlenip algan. Jezdemden men kuraktu Kadir degen inisi var bolçu. Koşo gettik. Balany Bişekte ara beri götürüş gerek bolsa kıynalıp kalbasın eki ödep. Ene jüregi hay. Barar bargıça uğulun jaş bööktü erkeletken de erkeletip bardejam. Kolu butunu şalayt, açılıp kalkan jerlerin jaap kımtılayt. Jezdem bizge tamaşalap süýlemiş bolat. Gülküsü okşoş bolsa da, kara küçkö jylymaýkany menen anysy da röle tarkayt. Juwatarlyk söz tappay eköne barar bargıça biz de kynaldyk. Şaarda Jezdemden dosu tosup aldı. Öýüne alıp ketken asteýdil hareket kıldı. Barbadyk. Ejemderi orulup balany alardykyna alıp bargysy gelmedi. Anın üstüne 5 adam elek. Alyke, üýge barsaňar jakşy bolmak. Murdagıday 3 bölmeli kwartira emes, zaňgyragan çoň jer üý. Bölmesi köp, birden bölünüp jatsaňar da jedet. Dep gülüp, artyndan geyip kaldı. Aýaşyň sarsana bolat emi, nege kelbey koýuşdy dep. Günümdük batyr taap jaýgaşdyrdy bizde. Daroo Jezdem ekö şamşum etkenге birdemelerdi satıp geldi. Bar öz menen koştuşup ketdi üýüne. Erteň saat 8'e gelem. Makuldaşyp koýgan beýagyn taktap. Erte baraly. Birinji silerdi qaray turgan boldu. Ertesi geldi öz aytgan wakka. Tuur ele oorukanaga jönödük. Jakyn ele eken. Gireberişdegi çoň aýna geşikde açyp içkeri girdik. Bir gana oorukanalar menen aptekalarga tiýeşeli bolgan daralardyň keskin jiti burr etip murunga urdy. Hansida borbordogy klinikada kondisioner işlep turat. Poldoru jarkyrap tap-taza. Haýyl jerindegi oorukanalarda gyzy çuu menen başalamandyk jok. Ekinji kawatga çykdyk. Kütüp oturgan eken darger. Haltmışdan ötüp kalgan ak yüzdü, salabatly kişi eken. Geldiňer meýmandar. Jakyn adamdarday bolup uçraşdy. Jolda kynalbadyňarby? Kana, içkeri girgileçe. Janna basyp gelgen met aýymga bir nerse dep süýledi da, ejem menen Jezdem Nuraman üçöňü kabinetine alyp kirip ketdi. Kadir közgü koridorda oturguşlardy görgözdi. Tiler kütüp durgula bul jerde degensep. Janybızga Jezdemden dosu basyp geldi. Üçöýüz kütüp kaldyk alardyň çygyşyn. Jarym saatga jetbesden ele gaýra çygyşda. Jezdem ün sözsüz, ejem kup-kup bolup ýylamsyrap algan. Wrach kişi bolsa ekönü juwatyşdyň hareketinde. Biz jakındakça ejeme süýlep atdy. Sen karındaşım kapa bolba meni sözüme. Bolgany saga jeňildik bolsun dedim. Bir wagt gelet, men aýtgan sözge oşuna düşünösüň. Oşentip koyup gaýra girip ketdi kabinetine. Gezekde turgan beýtaplar köýüp kaldylar. Men Nuramandy Jezdemniň kolundan aldym etjatdap. Al bolsa ejemden çykanagyndan kırmap jölöýü bastı. Eş jakka burulbastan geçe tünögön batirge bardyk. Jezdem dostu menen bir jakka getdi. Biz törtöbüz kaldyk. Ejem mizire ýeýip oturdy bir kıylaka çeýin. Anan üçkürhüp ordundan turdu. Kadir közgö çay koydu. Nuramandyň tamakyny taýardabany jedirdi. Beti başyny nymdy salfetka menen arjyp, jumşak divanga alyp baryp jatkyzyp koydu. Eje, doktorum ne dedi? Suradym. Hiç men wrach jakşy söz aýtpagany bilip dursam da. Erinderi dirtildep gözündegi jaşyny sürtüp aldy. Aga dele bolboy, möltülögen tunuk tamçylar bozurgan yüzünden ıldy uklady. Bir topqa aşkana içi tınç bolup kaldı. Boldu emi, bol balaka hiç kanday darı dermek jardan berbeýt dedi. Ünsüz ıydan entdiken ejem araň ün katdy. Kuday bergen ömürü kançaga çeyin sozulsa, uşu awaldan artyk jakşy bolup ketbeýt eken. Köp dar jas berdi. İçirip durat ekemiz maly menen. Men sizlerdi aldagym gelbeýdi. Az ele jaşaý turgan bolsa, jakşy bolup ketet dep, köňülüňerdi jaýgaryp goýmakmyn. Balaňardyň tamak siňirisi jakşy. Dağı 10-15 yıl jaşaşy mümkin, birok jyl ötken saýyn organizm ösöt, salmak goşot, söýgü çoňoýot,
Ortadan jıldırış kıyın bolup kalat. Sidiki köbeyöt, uluz arası var. Oň bu honda ile azap bolat karay turan adamga dedi vrach. Bildim bir nerseni jaşyryp aýtpay goýganan. Eger vrachyň sözü uşlary pulhun bolsa men tuýlamak emas. Antkene buga çeýin gaýrylgan bardyk dargeler aýtkany deýlik uşulman dep bolja. Bul jerde dagы başga söz bar ekenini bildim. Ejem uştapda süýlegisi gelpegen menen içindeki jüregin myjykkan armanyn gödönüne batbagan bugun aýtyp jeňildep algysy gelgeni maga bilinip durdy. Çaýyny içip alyp Kadyr sırtga jönedi. Men barıp maşynany juwduryp geleýin. Jürbeýsiňmi şerik bolup? Çygyp baratyp maga gaýryldy. Barıp geleberçi özüň. Üşüp duram biraz. Men ejeme şerik bolaýyn. Ejemdi jalgys kaldyryp ketkeni köňül çydabady. Baykuş ansyz dile üýünde jalgys gana Nuraman menen alek. Aýlap aralap çay içip oturuşdy, konakka barışdy, eçagly unutkan. Restoranga çakyryp kalyşat. Ar kanday toýlarga. Bargan günde dile 2 saatday oturup geleberet. Balamdy garaýyn emi dep. Murda takyr barbaý dile. Kızı çoňoýgandan keyin toýlarga ança-munça bara başlady. Hara çolada gelip kalkan qoňşy aýaldardan aýyldagy jaňlyklardy ugup galady. "Eju, kofelerde bireýin içespi?" dedim. Awalyň garap içimi açyşyp jatgan ele bir aýla kılıp çökken mahanaýyn biraz bolsa da götürükmi geldi. "Je, magazinge barıp sizge jakkan nerseňiz alyp geleýinbi? Aýdyňyz kalagaňyzda. Emne jeňiz gelip durady?" Gede manaýdy götürgeni jakşy söz gana jide dokşabaýby. Oşon dile aýtyşga çyrabaýbys. Je, kaparybys galbaýbys. Ira görböý, jakşy sözde bir dükönden kymbatga satyp algansyp aýaýbys. Oýlap görsem, köpden beri ejem menen tyngylykdy süýleşip oturup apman. Barsam bayağı ele görmüş sözler, anan awal suraşmay, orukcan jenim Nuramandy suramış bolup gaýra üýge gaýtmay. Akyrky 3 günden beri çoğu jürüp düşündüm, ejemdin bu bala dep tartkan azabyn, kılgan menetin, bu dep içken jegene sırtka adamdyk turup ele bolbasa, har bir üýde tolup durgan jansız buyumdan takr ele aýyrmasy jok balasyn garaýym dep jyl ötken saýyn densolugdan ajyrap atady. Deň tuşlaryna salyşdyrmaly batyrak garyp baratat. Gelip oturdu, daroo aldyna buulanyp, özünün damdy, jytyn tarkadyp atkan kofe kuýulgan idişdi koydum. Kirtigen gözlerini ulam jumup açyp, ısygyna çydabay üýlegile batyp içip bütdi. Men söz baştabadym. Tınçyrak juwasyn dep. Maňdaýyndagy maýda terti jüz arçysy menen arçyp oturup kaldy. Yüzüne biraz kızıl jügürüp kalıpdyr. Cesur olu göz karaşman baykap kaldı we jewesi aýtkysy geldi we bilbeýim. Aýtor başyn jerge salgan teýde süýlep başlady. Kılgan hareketi üstden maýnap çykbaşyn bilçimin. Dagrap aýtkanda sezedilim. Uşunun bary tek gana guru we keru waraçylyk ekenin. Biroq özüm aldap, jürekdin tüpkürindegi alsız ümitge jetilenip geldim. Nege meni balam uşuntip kalady deýdiler murda. Bir nerseden aýnatyp aldım dep özümü günöledim, jek gördüm özümü. Deni sak bala görsem tutalanyp oşo baldarga göz arttım. Jada kılsa senin kızыңды da çaman görüp jürdüm jinim gelip. Guddy menin oğlum menen kurdaş baldaranyň densolugyn urdap algansym. Bir kur Kudaýga dagy naras bolup jürbedim. Emne kılganyma munday orukçan kılıp jaratdyň meni oğlumdy dep. Bara göndüm. Adam balası malı gelip bardyk nesege gönet eken. Andan da bayaman menen jolaman türülgönde özüme gele düşdüm. Jok degende uşul eki jürpemden densolugy çyň bolusun surap gaýra jalyna başladym jaratkanga. Günde taňga mal uykudan uýganda gözümü açpay jatan bir topga. "Apa turuňuz emi?" dep Nuramanym betime ıslap oýgutuşyny tilenip. Oşol görünüşdi elestetip birazga kuwanyp kalam. Anan özümde aldap atkanymdy aňdap balama garaýym. Çabalym oýunyny biraz maha burup, jalwaryp diktep jatkan bolot. Oşonda gana şaşylyp orduman turup, betinden öp aldyn kurgakdaýym. Jezdeň menen baldar oýgonguça Nuramanga gırdap berem, kolu butlaryny uşalaýym. Jonun kaşyp, kapdaldatyp onatam. Jata berip jonu talyt baykuşumdan. Kaşıganymda gözün süzüp jyrgap kalat.
Akılı jok bolgan menen sezim bar da denesinde. Gede jezden alat koluna, je eleman götürmüş bolat. Mergül betin juydu, arjayt. Beri kalıp da gözünü açıp jumup jata beret. Men gelgen tek kadim gidey seset. Ün salıp manjalarını kıvratıp kalat. Jürögüm ezilip gidet bilsen. Ünü dirildep ketdi baykuş ejemин. Ne kılışım gerek? Beçara kulundu orap algan kıymasızlıktın çengelinden akılın kurgap algan kap-kara toңguyuktan kantip surup alam. Uşu meye çarçatkan töbü jok oy jep koydu meni. Aç kalgan köp karışkır asılıp jıkkan kulunun kutkara albay, çıngırıp kişinep arı beri jügürgönden başka kolan eş nerse gelbey kalgan argasız beedey bolup, men da ne arga kılışımды bilbey kaldım go. Ertemenen vraçtan men aytkan sözgö kapa bolbogula keyin düşünösüň any karandaşım degen sözünü uktun da. Ova, uluňarga jardam bere albaganyna ökünüp geçirim surap atatgo dep sypaýçylyktan go da oýlagam. Önüm kardygyp jogap berdim men. Ejem munçukpay kaldı. Kaygıdan maňday terisi tırışıp, manjalara titrep. Batele tekşerip bütdi vraç. Esildep bütkenden keyin kagazga bir temelerdi jazdy. Nuraman jezdeňin kolunda. Vraç kişi göz aýnegini götürdü da bizdi karady. Kanday dep aýtsam eken sizlerge. Mınday orular köp. Kebir balдар kıymılsız bolgan menen akılı sow bolat. Dağı biri tolukkandуу kıymılda bolgan menen emne kılıp atkanyn bilbeydi. Je süýlөө aparaty buzulgan. Birok sizlerden uluňar orugan türü öte seyrek кездешет. Tetraplegia dep koýat muny. Tilekке karşı medisinanın kolundan bul jerde eşnese gelbeydi. Men sizlerge bir keňeş aýtaýyn. Kançalyk oor, kançalyk korkmuştu bolsa da. Bala eme 10 jaşka çygypdyr. Sögünün ösürü jakşy, demek tamak seňirүүsü da jakşy. Jön ele akça, wagt, den soluňardy korotňar gelbese, mende bir sunuş bar. Tanış patolog atam bar. Akçasyny beresiňer. Balaga ataýyn küçtü uykudar saýıp koýdy, dedi. Men sel edip çöçüp ketdim. Kanday dary, kanday ukol? Vraç aytkan sözünün manisini düşünsem de suraý berdim qaytylap. Al bolsa, kolundaky kalemin aylantyp oturup, yeme, elemi tilde eftanaziya dep aytylat. Bizde urksat berilbegen. Birok jaşyryň türde öte köp koldaныlat. Albette sözsüz beytaptın jakındarynyň makuldugy menen. Uluňardyn abalyn körüp başka jol tapmadım. Tübölükke uktaýt bala. Uşunday. Kançalagan ata-eneler kömböy alıp ketişip, kayra gelişken. Enelik sezim albette güçtü, birok jay turmuşdy kayra ulap ketүү üçin, je jaňydan başlоо üçin kede adamgerçilikke jat, gerek bolsa hayvançılykka jakyn nerseni kılууga tagdyr adamdy majburlaydy. Kanday bolgonda da yer gözüňörde. Sizler çeşken bolat. Tereň oýlanyp görgüle. Oşonu ukyp ýylap çykkan elem vraçtyň kabinetinden. Ejem aýtkanda ukyp başym katdy. Almalda el mınçalyk dinge düşünelek mezgilele. Adamdyn uwalyndan korkçu emes başka adam. Jenebis go meýle, şypasy jok, oru menen orup, kıymyl hareketsiz, akly jok. Jap jakşyna haýla örçüp, türelöýin dep kalgan baldaryny aldyrçy aýaldar. Ginekologlardan derlik bar aborça saççı. Mayıpçı, munçu baldardın köbün töretkan adale jok kılıp koyuşçu. Eger sırtkı belgileri dana görünüp durgan bolsa. Köp ukkan elem tuwasa mayıp baldar jönünde, birok öz başыбызга gelgiçe mınday nerse kançalyk uğur ekenin bilgen emesmiz. Azırkı sözdü ukup alıp, je oýlangonga je süýlegenge kudretim jetpey jüdedim. Erksizden akkan göz jaş karakterdi çaýkap, maşinanın maňdaýyndaky aýnekке tigen jamkyr suwsunday bolup, eşdegeni görgösbey tosup kaldı. Akırın jabılgan eşiktin dawuşy gana ejem ordunan turup Nuraman jatkan bölmege kirip ketkeninden kabar berdi. Artынан girdim. Balası jatkan jumşak divanyň kyrına olturup, koldan karmap alypdyr. Ulam gözünden sarıkkan jaşty arçyp koýady. Al bolsa bayağı ele qaydyger göz karaşı menen şıpqa tegilgen boydan jatat. Gökrög ele götürülüp düşüp jatkan ele tirүүлügün bir kesip durady.
Eňele uwar tigene jezdeň davraşdyň aýtgan sözüni tuura görgeni boldy. Mümkin meni ayaganda aýtgan sözüdür. Jemaha goşulyp balada kynalganyna boğur orduwa, bilbeýim. Gülgaqy wraç aýtgan adamga bara berbeýlibi. Jakşı bolup ketpegenden keyin balany da özübizi de kynap ne geregi var diýdi. Biz bulardyň artyndan gelgenmiz jezdemniň maşynasyna minip. Doktorkanadan üýge çeýin. Oşonda aýtganga. Balam aldın dele. Uşu jaman korknuştu sözden çoçup ketgendey sesildim. Orogon döşöktün sırtına bilindi, kiçine key jüregini sokkan. Uşu degenine balam haýykbastan uşul kalbına yüzge çıksa da özüm karayım dedim. Jezdeň başka söz aýtpady. Munu dary berip öldürüp alıp kandyp jaşaýyn, kaýsy sarma jaşaýyn dep ejem eçkiri uylap aldy. Aşkanaga girip su alıp geldim piyalaga. Dişleri piyalanın çetine tiyip atıp içti suuna. Men eňilip Nuramandy koluma aldım. Murda negedir karmakım kelçemes uşul balany. Awalyn ozek suramış bolup, orukjan jenimden jannan tezrek ketip kalgym geletele. Muna kıymılday albagany, süýlebegeni, jana aň sesimi jok bolgany bolbasa, kadim gele 10 yaşar bala. Jakşynykay bolup kıskartılgan küreň çaçy, qapqara gözleri suluçasından gelgen yüzüne jaraşyp durady. Bir gana karakterinde tuňguýuk, adam düşüngüs kandadyr bir jüreg üşütgen gaýdygerlik bar. Oşol uçurda art jagymdan ejem basyp geldi. Aýlanyp aldyma ötüp balasynyň başyna tumak kiygizdi. Jüregim sırday düşdi. Atkene abasynyň kolu tigende bayağı sesimi jok gözlerinde bilinbes süýnüç paýda boldy. Kaňgyrygym tütep bakyryp uylap algym geldi. Göküregim jarlyp ketgidey bolup kısylyp çykdy. Özümdi arraň toktattım. Birak erinderim tertildep, gözümden jaş sızyldy. Uşul maýyp balaga mende da başgaça bir süýü jaraldy. Janыңdy berseň jakşy bolup ketet jeniň dep biri aýtsa, janymdy berişden de gaýra tartmaýt bolçumyn. Oýlanyp da goýmak emesmin. Oşol günüle geçinde jolga çykdyk. Hudaýym peşinesine yazgan ökümüne başy dokşaýt. Ejemniň gözlerinden ketpej jürgen muň menen gyjalatdyk jogaldy. Kançadan beri uzak gülgönün görelek bolçubuz. Murda bolup ötken okuýalарды aýtyp, özü de biz menen koşa gülüp geldi. Bişkekke baratkanda çyçkan kapçygaýyndagy aşkanaga gelgenbiz. Ejem maşynadan düşpey goýgan. Nuramandyň janyndan jylgysy gelbey, emi bolsa özü toktatdy maşynany. Uş ýerdiň tüç barasy jakşı da ugam, çaýdy uşul жерden içeliçi. Jezdem aýda baratkan enesin jelkege tap-tap, ejem körgözgön jakka toktudy bir işaret kıldy. Sadaka olayın periştem. Apaň tamak içip gelsin, sen maşynada jatyp dur. Makul bu? Men tezile gelem, korkpa, dedi eşikde jabardan buran. Anan kaynesi kadırga kayrıldı. Jürüp dura versinçe maşyna, Nuraman üşüp kalbasın. Jarym saatda kayra çykdyk tamaktanyp. Çarçap kalgan ekenmin, orundukka oturar menen uykuga ketipmin. Kaçan gana üýge jetkende ugandym. Murdaga kıragында köbürek kattap kaldym ejemderdiň üýüne. 3 gün barabay kalsam kıjalat bulam, janynda oturup ejem menen süýleşem, Nuramanyň koluna karma berkiletip uçraşam, birdemelerde aýtam mukbasa düşünbese dagı. Jaýynda gün ısık mezgilde maýypdy garabaga salıp, sırtga çykyp koroğunu aýlantat. Nuramandyň arabasyny türtüp alıp gedi, köçege çygyp aýallar menen maýykdeşip gelet. Başka wagtda oşo törülgönden beri jatkan bölmede göňgöý terezenin aldyndaky ordundan jylbady. Terezeden gana görüngen nerselerge güwe bolup jatkan boydan Nuraman 28 yaşka toldy. Al ortada kalgan bir tugandary jogorku okuu jaýlарды бүтüp, ar kanday jumuşlarda iştep kalyşdy. Kızı turmuşka çykdy jezde menen ejemden, baldarynyň bar öýlendi. Nevreli boluşdy katarынан. Nuraman oşol jaý kışı gün jakşı tigen bölmede ön sözü jok kıymılsız ordundan jylbay jatdy. Bolup ötken jakşı okularga sırttan gana köp bolup kala berdi. Ejemden başka karakan adam jok. Jezdem jumuşdagy adam bolgon üçin erte getip geç gelet üýüne. Dem alış günderi çuruldagan köp newerleri menen alek bolup gün ötküredi. Ekay murda taladagy jügörü paýany jüktep çykkanga bir öýler menen gelişkem. Erte turup maşynany jürgüzdüm. Emi gana burulup çoğun köçege çykkanymda telefon çyrıldap kaldy.
Jenim eleman çalıp жатыптыр. Negetir жүрөгүm bir суық кабар айтышын сезди. Taga, тынчсызбы? Айтканда эле үнүнөн жакшылыктын жышаны билинбейт. Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Эжем, жездем жакшы отурушабы? Кечээден бери Нурамандын абалы жакшы эмес. Кыйналып атат дейт апам. Нураман бичаранын абалы кечээден эмес, туулгандан бери эле жакшы эмес болчу. Айтып жибербей токтодум. Сизде апам келсин деди. Мен да баратам үйгө. Даяр болсоңуз ала кетейин. Келе бер анда. Мен даяр элемин. Пая дагы 2-3 күн турса эчтерсе болбойт. Жин урмак беле, мал эле чачып ийбесе. Бирок малдар деле жайлоодон келе элек болчу. Үйгө кирип апама айттым. Элемандын машинасына отуруп үйүнө кеттик. Барсак баары ичкерде экен. Беймал баланын бул жарык дүйнөдөгү баардык күн өткөн, ошол жедеп көзү үйрөнгөн бөлмөнүн кире беришинде турушуптур. Кандайсыңар? Суроом орунсуз болсо да сурадым. Не болуп атат балага? Кечээден баштап тамак жебей калды. Сууну да ичпей атат, деп шуурады эжем. Ар убакыт иштенип коюп, чукур дем алып атат. Таң аткандан баштап анысы да оорлошуп калды. Болбой калды окшойт бичара кулунум. Баргыла, ар кимиң өз ишиңерди кыла бергиле. Керек болсоң чакырам. Жездем баарын сыртка кууп жиберди. Бөлмөдө жетүүбүз эле калдык. Азыр эле тирелип турган бүлөдөн эч ким калбады. Бөлмө ичи кеңейе түшкөнсүдү мага, дем алыш жеңилдеп. Сен чык, деди эжем кызы мейиргүлгө. Үйлөрдүн баарын тазалап шыпырт. Дастаркондорду топтотуп жуудур. Эшиктин алдына суу септирип тазалат. Элемандан аялы доктурга кетти эртең менен. Ай күнү жетип калды. Доктур да жатып турсун төргөчө. Эмесе өзү эле мага айттырбай кылдырып койчу баарын. Бара кой кызым. Уят болуп калбайлы кок, сенин бирдеме болуп кетип үйгө киши келип калса. Жан бар жерде өлүм бар. Баланын бериден ар болуп кетиши анык болуп тургандан кийин башка таярдыгын көрө бериш абзел эле. Жездеме көз ымдадым да экөөбүз сыртка чыктык. Апам бөлмөдө эжеме бирдемелерди сүйлөп калды. Жезде, жаман айтпай жакшы жок. 2 күн мурда жайлоодон келген тайбука бар. Союш жөнүндө ойлонбой эле коюңуз. Рахмат кайным. Пенсиясын коротпой топтоп келгенбиз. Оңор эмес акча болгон, бар өзүбүздө, деди жездем. Жүрчү, малканада турат баары камалып. Өзүң бир сыйрак карап чык. Кантсе да жакшылык менен жамандыкка мага караганда көбүрөөк аралашып жүрөсүң. Эрчи басып малкана жакка өттүк. 10 жакты козу камалып туруптур. Багууд экен, баары семиз союшка четинен жарагдай, уyu чоңдук кылгыдай сойгонго анысын жаратпадым. Үйдөгү буканы алып келсин балдар. Бул уюңуз чоңдук кылат. Буканы өткөн базарда 32 миңге бербегем. Бул уй бери дегенде 50 миңдик. Кайра үйгө кирдик. Доктор келген экен, биз сыртта жүргөндө ал деле жүрөгүнүн соккону менен кан басымын өлчөгөндөн башка арка таппады. Ал аке, температура жок, жакшы эле. Кан басымы төмөн, пульс да жакшы эмес. Биягы эме Кудадан. Этияттанып, жаман жагына даяр болуп тургула эме, деп коюп чыгып кетти. Эжем баардык нерсени унутуп, уулун гана тиктеп калды. Сыртта үйдүн айланасын иреттеп тазалап, жумуш кылып жүргөн келиндердин гана үнү угулганы болбосо, баарыбыз тым-тырс отуруп калдык. Арадан 1 саатча убакыт өтүп кетти эле, бир убактан Романдын үнү чыкты. Буба, абба. Эжем селт этип чочуп кеткенин байкап жанына бардым. Кечээден бери көзүн ачпай жатат деген Роман ошондо бакырайтып башта да баарыбызга угузуп, апа деп кыйкырып алды. Киркиреген аянычтуу үн менен. Токтоп туруп, кайра кыска, даана жана так айтты. Апа деп. Мен дароо бурулуп эжемди карадым. Көздөрү чакчайып, таноосу кыпчылган, титиреген эрдин кесет иштеп, көдүнүнө батпай жогору карай көтөрүлүп келе жаткан ыйын басыштын айласын кылууда. Нурамандын кекиртегинден кыйылдаган үзүл-кесил үн чыкты да, жүзү күн батыш жакка бурулду. Көздөрү көздөрүмө урунду. Баягы кайдыгер көз караш, сезимсиз карек жок. Күлүңдөп калган экен аты жанып. Сүйүнгөн го бичара. 28 жылдан бери тарткан азаптан апасы кутулганына. Өзү болсо бул сыноодон бошонуп, эч ким урубаган, эч ким баспай калбаган, барган адамдын баарынын телегеи тегиз болгон чыныгы дүйнөгө сапар алганына.
La ilahe illallah. Kuday sakta. Kantıp gelmeye aytıp atkanımda özümde sezbey kalıpman. Bir selkini valdı da baykuş balağa kıvlağa cüz burgan boydan bir otola köz cumdu. Aylanayın kulunum, aylanayın kulunum. Ecem açu çıngırıp aldı. Uçup etken balasını kucaktab. Men kantem. Meni kimge taşladın? Ecemin ayı jürögümü aralap ötüp jülünüme sırıldattı. Dayar turganba, düprögön boydan 3 uğul girip geldi su çalıp. Biri apasın kucaktasa kalgan ekösü mayıp bir borun kucaktap. Jezden bışaktap, dik turgan avalında ecemdi dalынан tap-tap, niye kılışın bilbey kılganday. Bayatan beri görünbey жүрген apam payda bolup kalgan eken oşol malda kimge aytıp atkany belgisiz. Mına büt diyemi bar, ya jaratkan eken özüňe şükür dep görüp atkan eken. Özümde doktot albadım. Ökürük saldım bulukkan menen. Ertesi günü saat 3'kö janaza okuldu. Suuga alıp juup jatkanda molda ejemenen jezdeme bir top söz aytty. Esimde kalgany bul. Ala ake, jenge, sabır kılıңыздар eme. Köp kaygıra berbegile. Balkim uşul balaňardyn sebebinen sizlerge da beş vacip bolup kaldı. Atkene hadis manisinde gelet. Uşunday oor menen oorup kaza bolgon baldarga Allah'ım jannatty parız kılıp koygun dep. Kuday hırsa huluňar eme hiç kaçan oorubay turgan, özü basıp jüre turgan, kaygı kapany bilbey turgan jakka jol aldy. Andan göre jakşı niyet kılıp daima duada boluňuzдар. Oğlum menen beşike birge gireyin dep, ankene ölüm ak, ar bir tünü can, ölüm şerbetin tatuuçu dep aytılgan Kur'anda. İçer suubuz, görör günübüz bütkön güne, barыбыздын başыбызga uşul Nuraman enebizdiň bugünkü awaly gelet. Gülgakı jeňebizden Allah'ım razı olsun. Mına 30 çıltan beri uşul balany bagıp karap geldiňiz. Jaratkan egen baryny görüp bilip turat. Öte çoň mehnat kılıp koyduňuz inşallah. Bakkan görgönüňizge siz de razı bolup, ak sütüňizden geçip koyuňuz. Janaza namaz okulgandan keyin kızıl kıjım jabılgan jygaç sambildi götürüp maşinaga saldykda mazardy gözдөй jönödük. Boz üýdüň kerekesin karmap alıp temteňdep ahiret saparga atlangan oğlan dahy bir ret görüp kalyşdyn hareketin kılıp aylanayın kulunum ey dep maşinany yerçip ukkan adamdyn çülütün sırıldatıp zeynin keyitip ozonda bıylagan ejemdinini mazarga jetkiçe takır kulagman ketpey koydu. Bir günü bardım, Nuraman'dan 40'lığı çakındap kalgan ele. Qaytış bolgan günü kenje inesi Jolaman telefonga süretini tartıp algan eken. Şaharga barganda dagı başka süretlerini koşup çıkartıp gelipdir. Çay içi bütkünden keyin aldıma koydu. Uşu süretin karap özüme alaksıda oturam, dedi ecem ulutunup. Ölgünden keyin tartıp algan eken. Sakıngan kezde görsem gökşünüm su içişet az bolsa da. Kudayım bulmayıp balaga ölüm periştelerinin en sulusun jönötken eken. Bor orup. Nuraman'dın daima tırışıp duruçu mаңдай terisi жазılıp, жүzünden nur payda bolupdur. Ölbey ele uktap kalgan baktulu adamda ele seziledi. Üçü ötkenden keyin bari ketişti üyüne tarkaşıp. Mayıp bolsa dile bir otola baylanıp kalgan ekemin baykuşuma. Nuraman çok uşul üyge dile batpay kaldım. Kança çıltan beri hanı menen uvara tartıp jürüp, neverilerden alыстap ketipmin. Halar gelbeyt canıma. Berit Nuramanım haqına kerek bolup jirgen eken men bul jarık düýnöde. Kanty watat eken şortu balam ösü çalkız karаңgı kavurda. Dep, ansayın sağnam oy basat. Tünü oygunup ketsem sıyıp alaf izdep kalam. Ölüp kalganын unutup. Aylam ketip artından koşup ölüp algım gelet biçara oğlum menen çoğu boluştun argasını izdeyim. Bir günü Bayaman'ın kaziyatta iştegen dostu gelipdir bata kılıp ketkeni. Jeğenin özü jok bolçuydu. Gelişin kütüp oturup uşularda aytıp berdim. Handa alıp ala, hayşine oğluňuzdy bödele kıynap jatypsyz da, koyuveriňiz emi karmabay. Siz ilagan sayın oğluňuzdun ruhu kıynalat. Dene ölgön menen ruh ölbeyt. Mümkün azır dele janıňyzda karap oturgandyr. Haylan çıktap ket albay. Köp ilagandan payda jok eşine. Muna tezli oturgan nevrileriňiz bar eken. Kudaýym uşlarga uzun ömür, çyňden soluk bersin. Ilawaňyz emi, deyt. Turada ece, köp ele kaygıra bergendile jakşı bolbaydy.
Nebelleriňizdi oynatyp balaqsıganıňyz jakşy. Minte büýde kamalyp otura berbey. Jüregiňizdi ortup albaňyz üçin jürüp. Ötkende imam aýtgan, Hudaýym böýrse 5'te har bir adam özünün jakındary menen, atenesi baldary, bir tugandar menen çoğu bolabys. Boldy emi, öldü, görüşbeýbis degen oýdan alys boluş gerek. Gaýra jakşy amaldardy göbrek kılıp zarıl dep. Hacep emes oşunday bolsa, dedim. Hejem dep jakşy söz aýtyp soratgym geldi. Anança, 28 ýyldan beri kabagy jakşy açylbady. 28 ýyl. Aýtganga oňoý ýaşap ötüş kıyın. Gançalagan adam oşul jaşka jetpey har türlü kırsıktan, orudan kaza bolşat. Birok beçara Nuraman üçin 28 ýyl menen bir göz irmemdin aýyrmasy bolgan jok. Orusy sebeptü jaşoonyň açuu tattuusun, oş kıyışyn jakşy menen jamanyn bilbey kaldy. Haň sezimin dumbalap kurçap algan, kolu butun kıymıldatpay çırmap algan korkunçlu oruda jaşap ötken 28 ýyldyk ömrü, denisi o adamdın ömrünün bir sekundasyna tatıbadı. Opasy gana 28 ýyl boyu uşu jarık dünýege gelip, bir jolu bolsa dagy jatkan töşeginen öz aldynça başynda kötür albagan şordu balasynyň menetine çydap bakdy. Gelendir çiýirkenip jaman görüp kalbasyn dep, Nuramandyň kirik koguna alardyn kolun tegizbedi. Kaçan karava uulu taza jana tıkan bolçu. Tamahyn özü daýardap, özü jedirdi. Orukçal balası dep tartpagan azaby kalgan jok. Hoşentse da emi sagınıp kusa bolup ыйлап oturat. Ene süýüsü, merimi çeksiz ekenine ynanasyň, taň kalıp suktanasyň. Düş görбөй kalgan elem köpden beri. Kança bolgan anyk esimde jok. Az degende 15 ýyl bolup kaldy okşoýdy. Oşo Bayamandyň dostu gelip ketken tünü düş gördüm. Atam giripdi düşüme. Çoğun saydın boyunda 2 çelekke su alıp atıpman. Arka özde atam atçan getip baratıptır. Mingeni çoğun kızıl at eken, ırgışta bassa tuyağından çaçıragan ılay alıska çaçırap barat. Ata, üyge girip çay içseniz, köpten beri gelbey koydunuz go, men sizdi sagındım deyim. Tarıngan bolu berkelep. Atam bolsa, koy kızım, vaktım tar. O noğu arçanın kölökesinde Nuramanın jatat. Barıp önörüp alayın. Jata verip jam başyda talı dokşaydı. Sen suuňdy taşıýyber, dep atat. Gaýra bat ele gaýtyp kalyşdy. Nuraman taýatasynyň üzöňgüsünden karmap alyp jöö baratypdyr. Appak, jeňi kıska köýnek giýip algan, tizeden gelgen appak şym, butu çylaňaýlak. Uç kaçtırıp albapdyr dep, ulumdy aýap turam içimden. Ugup kalgandaý atam, köpden beri jata verip tajadym taýata. Jööle basam men, dep gömbey koydu uluň. Munyň attan dele tez çurkaýdy eken. Kıjalat bolba, çarçasa uy kaçtırıp alam, dedi. Anda Nuraman katkırıp gülüp maga karap, meni karasaňyz apa, dep kıykırıp, baltır bulçuňtaryn tüýültüp arı beri sekirip, aýlanyp, jügürüp oýnap atat. Atam bolsa, atyn taskaktatyp bastırıp, kızgaldaktuu kolotga girip ketip görünbey kaldy. Artyndan Nuraman da uşul tarapka közdep jol aldy. Uşul boydan alardy görpey kalyşymdy oýlap korkup ketdim. Toktoy turçu kulunum, men da siler menen getem, meni de ala getkile dep kıykırıp oýlap jüberdim. Artyndan jurkaýyn desem, hazır ele jaý agyp atkan suw göbeyip, şahar agyp başlady. Öksüp oýlap, jakyrganymdy ugup, Nuraman şarakkan saýdy bir hatda ötüp janyma geldi. Bekem kuçaktady da jaşakkan betimde alakandar menen sürtüp arçydy. Kollarından bir çakım dujut gelet. 5-nji dep bolçadym. Apa, men al jerge birinci koz appak çadır tigeyin. Otun taşıp oçok kurup koyayın. Anam barasız, makulbu? Barın bütürgönden keyin ayılga kaytkan bir öden apama aytıp koy, gele versin dep kabar berem. Tayatam tanışlarından kımız ap gelip koyat. Oşonda barasız. Agaçayın meni sagınbay ile baytırыңыз. Aytsa, men jatkan bölmödögü terezenin tışında ösken çoğun sarı almadan köp tere geliňizçe. Ayabay jegim kelçili da oşul almadan. Men siz kileriňizde çatırdan jılbay kütüp duram. Eş jaka ketpey kütüm. Makul bu canım apam, dep kolumdu biriktire karmap öp koydu. Moyundan jaňy türülgen böbektin jyty gelip durdu. Men söz aýtalbay ele ilaý berdim. Başymdy ikegilep. Kolottun gireverişinde artına karap maga kol bulgalady. Kızgaldaktardan üzüp alıp jyttygan boydan jaý basıp barıp görünbey kaldı aldı. Balamdan kalıp ketkenke çyday albadım.
Şarakkan su boyurup artынан jetip alayın degenimde bir güçtü kol jelkemden apjyy karmap suğa jetkirbey alıp kaldı. Gülgakı sağa ne boldu dep oygunup kettim. Jezdeň dalımdan karmap durgan eken. Ordunan turup su alıp geldi. Entigip kalgan eken men öpkölep gözüm dolu jaş. Anan aytıp berdim düşümde. Öyle doňulda baldag. Katsın baykuşum. Alda kıynalıp ketdi, meni ayap жүрüp. Taň hatda gündögden başgaça oýgondum negedir. Göz aldımda çurkap жүрgen Nuraman. Kulağımda "Apa" degen sözü, katkırıp gülgönü. Mümkün sen işenbey turarsın. A men işendim. İşendim onun basıp жүрgenine, süylep atkanına, meni tanışına. Oşol ekebüs görüşe turgan günü al meni sözsüz tanıydı. Adamlar kançalık köp bolsa dağı. Düşümde aytkanday bolup aldımdan jügürüp dosup çıgat. "Apa" dep. Anan meni kütüp жүрgen çatırına barabız kulum ekebüs jeteleşip. Alma albayım, oğlum akıldı bolat. Alma göçe tegip koyat ak çatırının mangdayına. Men bargıça mömö baylap kalat. Kurup koygon oçoğuna boğur soğuk bışırıp jeybiz. Tayata salıp gelip koygon kımızdan içebiz. Anan oğlum ekebüs hiç kaçan. Uğup atasın be? Hiç kaçan ajırabayбыз. Kayda bolsa da birge basabız. Kıyaldanıp atkan ejem toktap kaldı. Erenderi dirtildep. Men akje köktebedim. Böğütteni men kuat kaçıp şaldıra oturup kaldım. Aytkanına bir ilahım gelse bir turup korktum. Ejemin aylas ketkendeki kuanычı, görgön tüşün göңülüne tütök kılgany men üçün götür algız çük boldu. Kaçan gana jezdem kirgende bir azga süýlemiş ettim de orduman turup kettim. Sırtka çıgaýyn dep eşiktin temir tutkasyny emi karmaganymda seni da köp kıynap koydum okşaytsa da olayınım. Gelgen sayın ýyla barmanymdy, muňumdy aytyp gyjalat kıldım seni. Anan kantem, senden başka jölönörüm jok. Altı bir tuğan bolsak da, sendey bolup hiç kimisi menen sırdaşbayım. Bir gana sen bilesin men şortunun ahvalyn. Ölsem söýgümdi koýorum da sensin. Kudaýym saktasın seni. Ömrüň uzun bolup, den solugyň çyň bolsun. Kaglaýyn bir borum. Dep batasyn berdi baykuşum. Koştoşup üýüme kayttım. Aradan 3 gün öttüle. Nuramantyň 40 jakynap kalgan. Oşol günü emnegedir taň erteden köňülim jay bolboý tynçsyzdana berdim. Düşkü mal kavar geldi ejemden jüregi karmap kaza bolgany turaly. Ökürüp bakyryp uylap jetip bardyktary. Özüzge gelgenden keyin yüzün açıp karasam, memirip tartkan kaygısı juulup ketkendey. Nurdana düşkön yüzü gülümsürüp, bir başkaça bolup jatıp kalgan eken. Baykuş ejem öz aytkanday, şordu jüregi alıp, uçup sagыныp atkan oğlun Rahmandyň janına bargan okşaydı. Niyaz sözüm bütüp eşikdi açtı. Menin denem ısıp çıktı. Açılgan eşikten girgen muzdaq havada jardan berbedi. Başım lukuldap, bir içine girip alıp, barskan menen oydu geldi, koygulap, sööktörün talkılap atkanday urup ketdi. Maştada oturalpay koydum, jüregim kısılıp. Gökregime hava batpay buluktum, içim esildi. Esilini kayran bir borumay dep, bolgon önüm menen katu hökürüp, öksü uylap algım geldi. Ahırın eşikti açtımda sırtka çıktım. Muzdaq, jay sokkan şamhal yüzümü aymalap bir az sergetdi. Arraqda çoğun güröň taş bar eken, oşuğu varıp göçük bastım. Ünsüz ıylap aldım, çıday albay. Dostlarım baykadığı bilbeyim, gözümden sızılgan jaşty arçıdım. Oşonda gana gödöntökü bugun bir az taragansıdı. Aylanağı göz japtırdım, asmandağı bayağı girgilt bulutlar jogolup açılıp ketipdir. Gün nuru jarkırap asman köp bolup turat. Batış tarapta gana asman menen jer toğuşkan jerde çoğun bolup oralgan bir appak koz bulut bar eken. Arbalıp tiktep kalgan ekemin. Tegine appak buladay türmögünün çetinde Nuraman tikken tartkan jipteri jaltıltagan altından bolgan appak çatır göründü. Aldında sapsar bolup bışıp, şiresi sırtынан görünüp turgan mömölörü bar alma darağı, bariklerin nazik sokkan jilargıga dirildetip turat. Bulutun kırında butların jerge karatıp sunup Nuraman menen apası oturuptur. Biri-birin joğutup alıp ayle degensip, sagınışkan ene bala kollarından bekem karmap alışkan.
Buttарын tıvıratıp, şiltegilep, oturgan apası menen balasının boş kollarında birden çoğun jana altınday sarı alma bar eken. Apa menen balanın kapa bolgon jürekti tınçtandırıp, köngülgö beypildik tartuuluçu baktıluu jana şıngır külküsü, jerçüsündökü bardyk tiriw jandan kulağına jaňyryp ogulup jatdy.